Salam kiçik dostlar. Mən Aqilə Uyğur. Bugün Ormanlıqdakı Oyunlar degan kitabның davamını oxuyuram. 5-ci bab. Quşlar Məhəlləsi. Quşlar Məhəlləsi ormanlıqның ən gözəl, ən baraqsan yerdə olub, bu yerdə can-dikan quşlar eciliynaq yaşayırdı. Rəngarəng güllərinin tarqatqan xuşburaqları damaqlarga urulub adamını çeksiz huzurlandırırdı. Quşlar Məhəlləsi anca yıraq bolmağaçqa tusuqlar toşqanlarının yol başlaşı bilan çığır yol arqalıq ketib atatdı. Gülzüba bilan Dilrabanı texicə qorqunç besib turvatqaçqa tusuqның qolunu çiң tutub yepişib ketib atatdı. Müşük Gülzüba bilan Dilrabaga bir nimələrini dep miyanglaydı. Biroq ular onun nimdə atqanlığını faqat düşünəlmədi. Kök toşqan bilan seriq toşqan bir-biri bilan bəsləşkəndək toxtumay çağıldab sözləydi. Quşlar Məhəlləsində qançılıq quşlarının barlığını bilməkdəz. O yerdəki quşlar adamlarını bək yaxşı gördü. Toz bilan Aqu usulunu şundaq çiraylıq oynaydı. Usulun tozunu ögənsənlər boldu. O qantını kiyirdiğən bolsa xuddi bir toz Aqu'dək usul oynayalmaydı. Kök toşqan, seriq toşqanın gepini tartıb aldı. Sizlər usulunu tozdan emas Aqu'dan ögəninglar. Aqu usulunu şundaq çiraylıq oynaydı ki, ular bəs bilan bir-biriga gep bermay çövrülüşüb ketdi. Ularını Seğizxan kütüb aldı. Xoş gəpsizlər mehmanlar. Seğizxanның yangraq avazını anlayan müşük toşqan və tusuqlar Seğizxanğa salam qıldı. Biroq Gülzüba bilan Dilraba Seğizxanның şaraxışıb sayrığanıdan başqa heç nəmini düşünmədi. Biz tozadımız və Aqu qızını izləb gəlgən idik. Seriq toşqan mulayimlik bilan şundaq dedi. Hə, ondaq bolsa meninglar, mən sizlərni aldı bilan tozunun ondaq bolsa meninglar, mən sizlərni aldı bilan tozunun yeniğa başlap baray. Ular Seğizxanның yol başlışı bilan güzarlıq yollardan ötüb tozunun öyüge bardı. Assalamu aleykum tozada. Tusuq tozga salam qaldı. Və aleykum assalam. Toz edep yüzüsüdünlə ağzına uçudu salam qılıb qoydu. Bunlar sizni alayda izləb gəpdi. Sizdən yardım soraydığan işi barkən Seğizxan şundaq dep qoyub özünün yolu getdi. Güllərə suçaşqan boluvelib, ularını öyüge keringlar. Toz güllərə suçaşqan boluvelib, ularını öyüge keringlar bu deməyə adatdı. Tozun adabsizlikini görüb seriq toşqanның ucu da açıq gəldi. Şunu o atayın avazını qattiqraq çıxarıb, bu mehmanlarını şıraqan qışınızı əvətdi, bək aldıraş bolsanız ketib dursaq mı boludu, dedi. Şirinin etini anlap toz pozisiyonu dərhal özgərtdi. Hər şıraqan əvətkəndən qeni mehmanlar mərhəmət, mən texi yolvasının elçiləri oxşaydı da qapdı mən. Qeni öyüge kiranlar qandaq geplərini öyüge kirib, qalğan geplərini öyüge kirib deyişəyli. Tozunun qızğan muamiləsi tusuqunu xuşal qılıb etdi. Gülzüba bilan Dilraba onlarının öz ara bir nimələrini deyişib atqanlığını görgən bolsunmu, amma nim deyişkənligini faqat biləlmədi. İs
İsmim Tursuncan. Hem unda xil dəvirey Tusuq. Mən bu yerga burun köp kelgan, balkim siz meni ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Bu ikkisi mening sing'illarim. Yaqinda bolalar bayramimiz kelmoqchi. Biz usul tayyorlayotgan. Shunga sizni bularga usuliga qo'yarmikin deb oldingizga kelishimiz. Sizni avar qilishga haddimiz emas edi. Şiralileri şiralilerinin tavşırıqı bilan kelishimiz. Toz Gülzba bilan Tuzlarabaga muloyimlik bilan qarab qo'ygandan keyin so'radi. Sing'illaringiz gapimni tushunarmi? Qizchaqlar, sizlar gapimni tushunadimsizlar? Tusuq shu chaqda sing'illarining bu toshqanlardan başqalarının sözünü bilməydiğanlığını bildi. Bu ormanlıqның şundaq bir alaydılığı var idi. Ormanlıqqa kelgan bala tuncu qitim qaysi hayvanı görsə, şunun bilan da sözləşələydigan, başqaları bilan sözləşəlməydigan. Şuna Gülzba bilan Dilraba kök toshqan bilan seriq toshqanning tilini bilgan bilan boshqa hayvonlarning tilini bilmaydigan. Tusuq bu o'rmonlikqa tunji qitim kelgan vaqtni esladi. Tusuq 2 yil oldidagi yozlik ta'tilda o'yinning keyini kirib bu o'rmonlikqa kelib qolgan edi. Heliqi otliq kelganda aldığa tuyuqsuz bir heyvetlik yolvaz peyda bo'ldi. Assalomu alaykum Tursuncan, xush kelibsiz. Yolvazning xuddi odamlardek salmoq ovozda so'zlaganini anglagan Tusuq xeyli uzungacha bir nima deyolmay turgan, birdan ketib qolgan edi. Shundoq bo'lsa, uni salom qaytarmay bo'lmaydi. Va alaykum assalom Yolvaz aka. Shu chaqda Tusuqqa Yolvazni qandoq atash xeyli tez kelgan edi. Tusuq Yolvazni burun dadasi bilan shaharga kirganda hayvonot bog'chasidan, kino va televizorlardan boshqa yerlarda ko'rib baxmagan edi. Onun nazarda Yolvaz ve mert ve batur idi. Şuna o Yolvaz'a yakınlaştı. Yolvaz aka, sizni izlab yurətdim, əcəb yaxşı uçurab qaldınız. Anlasam sizdə amma hayvanlarının tilini bildirdiğin bir nəsi barkən, şu nərsini bana bergen bolsanız, ormanlıqdaki barlıq hayvanlarının tilini biliş arzuyumğa yetken boladım. Mən də o meyvədən bir dalla var, şurada 2 dal var. Benimkidikini sizge vermən deb yürgili xeyli uzun bolğan. Yolvaz Tusuqqa altındək parqırab durduğan meyvəni bergen idi. Bunu çaynamayla yutub etdim. Tusuq meyvəni ağzığa salğan idi. Tezli erib ketdi. Ana şundan keyin o hamma hayvanlarının tilini bildiğin bolan idi. Toğra heliqi 2 dal altın rəngdəki meyvə şirdə davatqan. Muşu fürsətdən paylanıb o 2 dal meyvəni sığınlarımğa yegizib etək. Ular mı məndək hayvanlar bilan sözləşələydiğin bolsun. Tusuq şundaq oyladı da müşkni bir tərəfə tartıb onağı pişirildi. Müşk beşini lınışdıb şirinin yanına uçqandək yügürüb getdi. Müşk şirinin yanına qandaq tez barğan bolsa, yana şundaq tez qayıtıb gəldi. O qeyri qızının yoparmaqığa oralğan meyvəni əkəlgən idi. Tusuq yoparmaqını etib onlardan 2 dal altın rəng meyvəni
Gülzüba bilen Dilrabağı suundi. Keni buna bir-biringlar birden yeytinglar. Anda sizler mendek hayvanlarning tilini bilaleysizler. Gülzüba bilen Dilraba meni ağzıga silishdi. Kulakları pangadı etilip ketgendek etraptaki hayvanlarning paranlarini enek anladı. Daraxtlarga qo'nib olgan qushlar to'xtamay naqsha aytishatadi. Toz xuddi san'at o'qituvchilaridek muloyimlik bilan so'zlayotadi. Ha qizchaqlar, endi gapimni anglay oldinglarmi? Angladik. Gülzüba bilan Dilraba tang javob berdi. Yaxshi, bugundan boshlab men sizlarga usul o'rgataman. Ormanlıqqa kunda kelib bo'lolmaysizlar, shunga işinlarni asan qilay. Toz ularga bir taldan peyni bergandan keyin gapini davomlashtirdi. Bekar bo'lgan chaqlarda hoylanlarning odam kelmaydigan yeriga kelib, bu peyni 3 qatam pullasanglar, men paydo bo'laman. Andan sizlarga akanglar çalgan dapnağmasiga tankesh qilib usul o'rgataman. Rahmat sizga, biz cho'qim degandek qilamiz. Ular toz bilan xo'shlashib Aquning uyiga keldi. Aqu ularning shiravatga mehmonlar ekanligini bilib qizg'in kutib oldi. Ha, xush gapsizlar mehmonlar, men sizlarning kelganinglarni oldin bilgan edim. Aslida toz usul o'rgatganlarni qarshi olmaydim. Sir aliylarining topshiriqqa bo'ysunmasam bo'lmaydi. Yana kelib bu qizlar hurmatli Tursunjonning singillari ekan emasmi? Sizlar oldi bilan Tursunjonga berib, ondan menga kelganinglar nimasi? Bu men ko'zga ilmaganlar emasmi? Aquning toz bilan koni adovati bo'lg'achqa hadab tozni so'kishga boshladi. O quyruqlarini tiqib, qanotlarini yeyishdan boshqa nimani qilaoladi? Ya ucholmasa, ya ko'lga qo'nolmaydigan shu tozni cho'ng ko'rib ketganinglar qiziq-ku. Siz boshqacha o'ylab qolmang. Tozning uyi yo'l ustida bo'lg'achqa avval uningkiga kirishga to'g'ri keldi. Bular mening qo'shmaq singillarim Gülzübaga qo'shmaq singillarim. Toz Gülzübaga o'gitdi. Dilrabaga siz o'gitsiz emasmi? Shunga bu yerda talashqidek ish yo'q. Tusuqning gapini anglagan Aqu qaysinglar Dilraba degandek qarab qo'ydi. Sazgur Dilraba mana men degandek qo'lni ko'tarib qo'ydi. Aqu qizlarga bir taldan peyni berib, lozim bo'lganda pullashni topildi. Tusuq singillari Aquning uydan chiqib qushlar mahallasini sayohat qildi. Bu yerda qizlar ilgari ko'rib boqmagan har xil qushlar bor edi. Ba'zilari qo'g'lashmoq o'ynashsa, ba'zilari shoxlarda qator tizilib naqsh aytishadi. Bu manzarani ko'rib hangiqib qolgan Gülzüba bilan Dilraba o'ngimizmi, tushimizmi degandek yuzlarini chimdaydi. Bulbulga o'xshab ketadigan chiroyli bir qush tusuqlarga atab yomorlik qo'shiq aytdi. Yerda menib yurgani quyruqi yo'q maymunmi? Avi ko'zi parqaroq mushukmi yo mo'lunmi? Yetilab yurgan ularni maymunsimon tusuqmi? Kapsizlarga qop-quruq, bizga bir taldan yo'qmi? Tusuq va uning singillari bu qo'shiqni anglab qaqahlab kulib ketdi. Qo'shiqchi deb qo'ysa, mehmonlarga adabsizlik qilma deb seg'izxin hiliqi qushqa olib, qush purrida uchib ko'zdan g'oyib bo'ldi. Tusuqlar shirning yeniga berib, uningga rahmat aytgandek keyin
Yeva atqa minib mahalliga qaytdi. Gülzuba bilan Dilraba hayajonga bosilmay, bas-bas bilan opasiga bizga toz bilan aqu uslugi chizgan bo'ldi dedi. Apasi qaqahlab kulib ketdi. Thank you.